DCCBA دمگ ملگورگی جمیتگا بند بچاؤ مہم میں کارا دستگتی بلڈوزر اتحاد تراکی بیتا تراک آسرا بلڈوزر سوار چکو پت ٹپی بیتگا آکے نادرا جاہا سرکنک بیتگا DCCBA ردا پٹو پول بڑھ جاہیں دکیا پوریا گرانی سرا عرش مقدمہ CTD تانہ درج کنک بتا پولیس ردا مقدمہ ناشناسی مردمانی خلاف درج کنک بیتک مقدمہ ناشرکاری کوش و ایدگا دفات ہوار بتگاں پولیس ردا ویلے بابتا پٹو پولے دائرہ کار دراز کنک بیتا دکیا دمگا ناکہ بندی کنک ملزمان شوہز بڑھ جاہیں مچ جیلا ابتاد 4 بندی پاہوے وداری گا گدی پاہوے سالہ پیسر بیتر شرطہا بندی گانی رحمِ اپیل صدر مملکت گوریں 22 قیدیانی اپیل سپریم کورٹا 30 قیدیانی اپیل بلوچستان ہائی کورٹا 5 قیدیانی اپیل آرمی چیف گوریں مچ جیلا یک قیدی 21 سالہ چابلیک وارنٹے وداری گی ترکمانستان بالی پٹا صدر پاکستان آصف علی زرداری جتائیں بڑا وشد کنک بیتک صدر آصف علی زرداری دو روچے ترتابہ ترکمانستان شتک بالی پٹا سربی گگو دو گنڈو روبیدگی نان پیش کو تک آکے اب مہمان وارتے صدر اوارد تک وشی درشان کتا صدر مملکت آئی موہا نگن چونڈے چکا داتا گمی وڑا ادومی چکا ہم صدر نگن چونڈ دپا داتا بلوچ یکجہتی کمیٹی راہشون ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے خلاف کراچی مقدمہ درج کنک بیتک ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے خلاف مقدمہ برانز دیگ و بیرا اور رہبندہ ہوار ایدگا ناشرکاری دفات ہوارا مقدمہ متن ردا ماہرنگ بلوچ ناشرکار گلانی سہولت کار بلوچستانی وانندگی ورنہ بیرا اور رہبند کن گئے سروزیر بلوچستان میر سرفراز دکی کڈنی سرا وزرا و پارلیمانی سیکریٹریز دکیا آمد بتا صوبائی وزرا دکیا ناشرکاری نشانک جوڑ بیو کی پورے گرانی کول و زرشانی کنو کچا مذاکرات کو تک حکومتی کمیٹی و زرشانی کنو کے نیامہ مذاکرات سوب مندی تک اتفاق کنک بیتا ناشرکاری ویلے گرودار واسطہ کار کنک لوٹی صوبائی حکومت شہدہ کولر فی کس 5 لک کلدار ادا کا باس ٹپی پوریا گیا 5 لک او کم ٹپی آنا 2 لک کلدار معاوضہ ادا کنک دی الیکشن کمیشن آف پاکستان پیپلز پارٹی باس صوبائی اسمبلی و صوبائی وزیر حاجی علی مدد جتک اسمبلی رکنیت بحالی جارہ شنکتک الیکشن کمیشن آف پاکستان شنکتگی جارہ کے ردا سپریم کورٹ آف پاکستان نیمگا چاہل کا PB 45 پولنگ اسٹیشن واتر پولنگ عمل معطل کنگے فیصلہ آہگ پر حاجی علی مدد جتکا ڈی نوٹیفائی کنگے جارہ واتر زورگ بیتا صوبائی جان سلامتی وزیر بخت محمد کاکڑ ٹراما سینٹر کوئٹہ سول اسپتال ترتاب کتر صوبائی جان سلامتی وزیر بخت محمد کاکڑ تیر گواری آسرہ ٹپی نادرانی عیادت کتا صوبائی جان سلامتی وزیر بخت محمد کاکڑ MD ٹراما سینٹر ڈاکٹر ارباب کابرانہ کڈنی داتک ٹپیانی علاج واسطہ درستی طبی آثراتی دیگا بلوچستان نیشنل پارٹی سرور قومی اسمبلی بعد سردار اختر جان مینگلا سماجی رابطہ ویب سائٹ ایک سراوتی بیان شنکتر گزشتہ کے آئینی ترامیم نفاذ واسطہ یکرند واتر در جمہوری طریقہ کار مرز کنک بو گئے اگاہ آئینی رد و بدل آرگ پد در جمہوری طریقہ کار مرز کنک بھی گڑا ملک کا فائدہ نبی کوئٹہ ہوار بلوچستان گیشتری ضلع موسم گرم و خشک ہوگی گمانی محکمہ موسمیات ردا کوئٹہ گیشت گیش درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ کلاتا 24 تربتا 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کنک بیتا کراچی تیابی آلودگی ایک سنگین جاور جوڑ ہو گئے اس ابا کراچی تیاب ڈیڑھ زونہ بدل دیے گئے
انہیوں کا ماحول سرا بلکہ انسانی زندگی جتائیں پڑام اثر مند کن گئی کہ آپ رنگ سیاہ او میگو مچی جاہنو پلاسٹک و بوتلاں زورتا شنگھائی تعاون تنظیم دیوان بابتا مزن وزیر محمد شہباز شریف اسلام آباد ترتاب کتا ترتاب نیامہ مزن وزیر ایس سی او سروکی دیوان واسطہ کتکی گام گے چارو ٹپاس کتگاں مزن وزیر شہباز شریفہ شنگھائی تعاون تنظیم سروکی دیوانہ مہمانانی وشت کنی واسطہ کتگی گام گے جان بابتا بریفنگ رکھتا صدر مملکت آصف علی زرداری وحدہ ترکیہ ترتاب کن گئے صدر آصف علی زرداری پارلیمنٹ اسپیکر کو گندنن بتا انعامہ صدر پاکستان دوئی ملکہ انعامہ ریل روابط گہتر جوڑ کنگے سرا زور داتک تفصیلات ردا صدر مملکت آصف علی زرداری دوران کنان گشتک کہ دو نیمگی تجارتی و اقتصادی تعاون عوامی رابطے گرش کن گئیں ترکیہ پاکستان و مسلم دلیہ حاصل سنگتی خیبر پختونخوا ضلع کرمت دو قبائل نیامہ جنگ چوپا تیر گواریا سرا 11 مردم بیران و 6 ٹپی تک ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود ردا تیر گواری ویل کنج علی زیہ پیشت کک ٹپی نادرہ جاہا سرکنگ گتگاں پولیس گشگیں کہ دمگا پولیس و سیکیورٹی فورسز نفری رستک تیر گواری پتہ پول کنگ ہو گئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہفتہ وار اپڈیٹس دیمات کگا پاکستان اسٹاک ایکسچینج رو کی بیپاری ہفتہ مثبت رجحان گندگ بتا سرجمی ہفتہ یکسد انڈیکس 1951 پوائنٹ سے گیشی اگو 55,488 اثر بند بتا بیپاری ہفتہ یکسد انڈیکس 1,140 پوائنٹ سے بینڈ بتک یکسد انڈیکس ہفتہ وار برس تری سطح 67,451 چشکے جل تری سطح 68,000 پوائنٹ بتگاں کراچی شہر گرمی رد بڑھ جاہیں فضائی معیار ہم خراب بتا محکمہ موسمیات ردا آیو کی 24 کلاکہ نیامہ موسم گرم و خشک درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ داں راگے گمانے محکمہ موسمیات ردا انگی درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ چشکے گوات تہا نمی تناسب 87%